Our top story this morning, the White House blasting the release of over 90,000 U.S. military records. This is huge. What is this website and who is Julian Assange? Zdaj, ko ste si ogledali film, menite, da je cenzura potrebna ali se zavzemate za objavo brez cenzure? Jaz mislim, da ko gre za dogodke, o katerih govori film, o teh nesmiselnih, nezakonitih vojnah v Afganistanu in Iraku, ne bi smelo biti nobene cenzure. This is the biggest leak of classified information in history. You lied to everyone. You lied to me. There are lives at risk here. Mislim, da je zelo zanimiv film, ki pokaže to ta dvom, ki se recimo lahko postavlja vsakemu novinarju, ali bo objavil vse, ali bo probal kaj zaščititi kakšne priče, kakšne ljudi, osebe v teh dokumentih. In tudi nekak film sam pokaže tudi dvojno zgodbo tega Wikileaksa, da ni se tako enostavno, kot se zdi, da lahko vsak podatek človek objavi, ker vsako dejanje, tudi čista resnica ima lahko grozne posledice. Do we know which documents Manning leaked? Cables from the NCD database. Which cables? He may have leaked the whole database. V novinarstvu je vedno tako, da se treba odločiti, kako in kaj se poudarja. Seveda ne smeš načrtno nekoga blatiti, nekomu škoditi. Razen seveda, če ti seveda barabi. In ta film se mi je bolj odkrilo vprašanje svobode in prihodnosti medijev, predvsem pa prihodnosti novinarstva. Kajti, če novinarstvo četrta veja oblasti, in to naj bi bila peta, je ta peta veja oblasti zelo nevarna, ker zelo hitro lahko postane dvorezni meč. I need names of sources who could be harmed if these cables are put out. They're coming after us. We need to publish now. Seveda bi zdaj o tem lahko debatirali na dolgo in široko, ampak jaz mislim, da je treba svetu povedati in sporočiti predvsem to, koliko nedolžnih civilistov je zaradi takšne ameriške politike umrlo v Afganistanu, Iraku, Jemnu, Somaliji in drugje. O tem tile mainstream mediji v glavnem učijo, zato potrebujemo Wikileakse in Assange, Mnenjske in zlasti Snowdene, ki je v bistvu še bila aktualen kot Assange. Man is least himself when he talks in his own person. But if you give him a mask, he will tell you the truth. Zdaj, resnica pa mnenje, pa na katero stran dileme se postavljajo, pa to, kar ljudi so sami rečejo. Mainstream medija ti servira neko zgodbo in to je točno ta film tudi mainstream medija. Tako da zdaj tukaj treba biti verjetno malo zadržan z vsakimi kategoričnimi razsodbami. He's bigger than the Times. He's a huge media empire that's accountable to no one. Tako da tudi film ne ponudi zdaj nekega dejanskega odgovora, ali cenzura ja, cenzura ne, ampak predvsem postavi to nekako vprašanje tudi za novinarje, pa tudi za splošno publiko. Je svet pripravljen, da slišimo čisto resnico, ali ni svet pripravljen za tega. But if we could find one moral man, one whistleblower, someone willing to expose those secrets, that man could topple the most powerful and most repressive of regimes. Na Facebooku počasno ste zakrožili dve fotografiji. En je bil ta Zuckerberg, ki je rekel, pod katerim je pisalo, jaz razkrivam podrobnosti življenja milijonov in služi milijone. Pri Assange'u je pisalo, da on pa razkriva podrobnosti in skrivnosti vlad in drugih mogocev, pa ga preganja. Tu je pomembno moralno vprašanje, se ta film odpira, katerega pa ne vem, kdo zna pametno govoriti. He leaked the whole database. This is a diplomatic nightmare. This is information the world needs to know.